amahoro n'imigisha nibyo mbifuriza. Tugiye kurebera hamwe updates cyangwa se amakuru agezweho hano mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi yuko hari kuba intambara, umutwe wa M23 uri kujya urwana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Noneho ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Goma kiri mu maboko ya M23 nk'uko umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare Majoro Wiringoma yabitangaje. We yatangaje yuko ubu ngubu ikibuga cy'indege nyine cya Goma ari M23 irimo kugikontrola. Noneho abantu icyenda ba hano i Rubavu bamaze gupfa mu karere ka Rubavu. Urumva bagiye nyine baraswaho n'amasasu nyine yambukiranyije umupaka, nibo bantu bamaze gupfa. Ejo hari hamaze gupfa 5, ubu ngubu bamaze kuba abantu 9, n'abandi bantu bakomeretse nabo barahari barimo kuvurirwa muri centre de santé zitandukanye hariya mu karere ka Rubavu. Noneho abantu bageze kuri 681 bamaze kwimurwa kubera ikibazo cy'umutekano. Ni ukuvuga ngo hariya mu karere ka Rubavu abantu bageze kuri 681 nibo bantu bamaze kuba bakurwa ahantu bari batuye kubera ikibazo cy'umutekano bakajyanwa ahandi. Harimo n'abagiye bijyana bitewe n'uko bari kubona ibintu bitameze neza. Noneho uyu munsi ubu tuvugana ku itariki 28 z'uku kwezi kwa mbere 2025 ikincaza ariya muri Kongo bakoze imyigaragambyo ikomeye, harimo nyine gutwika ibintu, bagendaga batwika amapine. Bagiye kuri ambasade y'u Rwanda, ambasade y'Ubufaransa ndetse na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utibagiwe na ambasade y'igihugu cya Uganda ndetse n'Ubuyapani. Bahakorera imyigaragambyo ikomeye, ariko ino myigaragambyo batangiye no kwishyiramo akavuyo ko gusahura nyine, bakajya bagenda basahura amaduka bateza umutekano mukeya. Ni ukuvuga ngo abakongomani hariya Kinshasa uyu munsi bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane. Abantu noneho hano hariya mu mujyi wa Goma abantu bageze kuri 16 nibo bamaze gutangazwa ko bamaze guhitanwa n'ino mirwano iri hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Abantu bageze kuri 16 nibo bamaze guhitanwa n'iyi mirwano. Noneho abantu bageze kuri 370 nibo bantu bamaze gukomereka hariya mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi byatumye nyine ibitaro byo mu mujyi wa Goma, ibitaro byinshi byuzuye, abarwayi buzuye ibitaro kubera gukomereka nyine. Urumva bamwe birukanka, amasasu n'ibintu byinshi byateje nyine umutekano mukeya, bikaba byatuma n'aba bantu bageze kuri 370. Urumva imibare ibikizamuka, ntabwo biba ari ihame kubera yuko imirwano ntabwo irahagarara. Bamaze gukomereka hariya mu mujyi wa Goma. Noneho abasirikare bane ba Afurika y'Epfo, South Africa, abasirikare 4 bapfuye nibo bamaze guhitanwa, bamaze gupfira muri ino mirwano iri hagati ya M23 cyangwa se uno mutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo. Aba basirikare nyine ba South Africa bari baje gufasha leta ya Kongo kugira ngo ibe yarwanya uyu mutwe wa M23. Ni ukuvuga ngo kuva tariki ya 23 ejo bundi imirwano nyine irimo gukomera, cyangwa se imirwano yatangiye kugira imbaraga cyane. South Africa cyangwa se kino gihugu cya Afurika y'Epfo bamaze gupfusha abasirikare bageze kuri 13. Ni ukuvuga ngo ayo niyo makuru agezweho ubu tuvugana ku rugamba rw'intambara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ikintu nabibutsa nuko abanyafurika twebwe turi abantu bamwe. Abantu uzabona nyine babirabura ni abantu bamwe, baba batuye hano muri Afurika cyangwa se bari i Burayi cyangwa muri Amerika. Ntabwo ubundi izi ntambara zagakwiye, kubera yuko uko abanyafurika bahora mu ntambara, uko abanyafurika bahora barasana ibyo bamaze kubaka bakabisenya, niko Afurika izakomeza kuguma hasi. Ni ukuvuga ngo ikintu ahangaha gikenewe, cyangwa se mu mboni y'abanyafurika bakunda amahoro cyangwa se bakunda Afurika, ikintu gikenewe ahangaha ni uko Afurika yacu igomba kuba imwe, imipaka ikavaho, ntihabe umukongomani ntihabe umunyarwanda, mwese
mukamenya yuko muri abanyafurika. Twese mu gihe tuzamenya ko turi abanyafurika, icyo gihe nibwo intambara zishobora kuzahagarara. Noneho nituzagira ubumwe, Afurika nimara kuba imwe ikagira ubumwe, nibwo izashobora gutera imbere, kubera ko zino ntambara ubundi ziba ziri gutuma bino bihugu bikomeye by'ibihangange, twita ibihangange, biba biri gutuma nyine bibona uko bisahura umutungo wa Afurika, cyane cyane amabuye y'agaciro, bakajya kwikoreramo bino bikoresho bya elegitoronike, artificial intelligence yabo bakayizamura ku rwego rwo hejuru, ndetse bagakoramo n'izi mbunda batugarurira kugira ngo twebwe duhore turasana, kubera yuko izi mbunda ziraswa cyangwa se ibi bifaru byose bariya abazungu nibo babikora. Ni ukuvuga ngo rero niba uri umuntu ukunda Afurika, utekereze umusanzu wawe kugira ngo Afurika yacu izabe imwe, uhereye mu majyaruguru ya Afurika, abangabo ba kapiteni Ibrahim Traoré, ukamanuka hano muri South Africa. Abanyafurika mwese muri bamwe, ntabwo ubundi twagakwiriye kuba tukiri mu bibazo by'intambara, kuko bano bazungu bo bamaze kubona yuko intambara nta kintu zabagejejeho, ntabwo bakirasana. Niyo mpamvu intambara baba bashaka kuzimurira hano ku mugabane wa Afurika. Rero niba uri mutoya cyangwa se niba ukiri urubyiruko, uzaharanire yuko Afurika yacu izaba imwe, uzaharanire yuko ubumwe bwa Afurika buzajya imbere, uzaharanire yuko Afurika yacu itera imbere kandi ikaba imwe, Afurika ikaganzwa n'urukundo, kubera yuko ubundi abanyafurika ubundi ni abantu bakabaye bakundana, usibye yuko haje bano bazungu bagatangira kudushyiramo umwiryane, bagashyiramo imipaka, bakakubwira ngo wowe uri uyu n'uyu, uri umukongomani, wowe uri umunyarwanda, wowe uri umugande, wowe uri umu South Africa. Oya, ni ukuvuga ngo abanyafurika mwese muri bamwe, cyangwa se twese turi bamwe. Niyo mpamvu mugomba guharanira yuko Afurika yacu izaba imwe, tukava mu bihe by'intambara nk'ibi ngibi bidutera ububabare bw'ubuzima, bikaba bishobora no gutuma tudatera imbere cyangwa se tuguma hahandi. Ibyo tumaze kubaka tukaba dushobora kubisenya. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twibanira umunsi ku wundi. Ciao ciao.